svima ljudi, Ciper je ovdje i danas igramo malo Crazy Wolves na Hypixelu, tako da vidimo se kad počne game. I evo upravo počeo game, nisam krenuo da snimam, lik je odmah krenuo mene da napada. Dobro, krenuli smo. Ne znam šta reći da kažem. Dobro. Dobro, imam dobre stvari. Trebam da nađem likove. Dobro. Ne znam gdje su. Dobro, čekamo. Ne znam što da kažem, likova ima dosta, pa... ima nas još samo 5. Nadam se da ćete pobjediti, vidite kako sam dobro obučen, tako da... Okej, vidimo se kad padnu i crveni zidovi. Izvijeno su pali crveni zinte zbog onog malo što je jednostavno brzo mi lik uhvatio, za nešto sam se zagledao. Wow, cheateru jedan, majmune jedan, majmune jedan. Bolje da trčim, bit će bolje. Da li ću da ga... To ubio sam sve. Da. Dobro. To ubio sam ga, trčim sad. Dobro, mislim da će ovo biti pobjeda. Pobacio sam ga. Pobedit ću. To. I ljudi, to bi bilo to za epizodu. Nadam se da ste uživali. Bye.